pakai apa itu? Kalau pakai alu-alu anu tuh. Yang itu. Salah deh. Iya, tapi nanti pas mereka masuk baru aktifin kamera yang di sini. Sini siapa? Apalagi Dua. Terima kita. Lagi ya. Yo, kita terima betul. Begitu ada loh. Ya, bapak kita. Dia bapak kita ada mamanya, ada bapak. Kita ada di apalagi semuanya. Kan betul. Yang mungkin mereka bagi itu. Aku nak ya, nak pada. Jelek. Baru lama. Masyado kasi dila apa dia Oi, ting, rande. Yang kan ni woi mai. Wah. Oh yes, yes. Jangan pada yang itu kan sama ada di mana lagi fair. Ada mental saya. Ada kayu pisau lah kan. malam sudah bilang jam 8 di sana Miso sudah bilang mic di sini saya udah bilang dari tadi malam toleransi untuk yang kayak gitu ini hal intim. Iya. Kita laku kau salah ni nak ada. Itu yang baju kuning-kuning yang Kami layo-layo kan keting. siapa? Oh, iya, yang sudah biasa. Nenek apa sih? Satu cek. Oh, nanginay mo? Iya, dia mau tahu. Cek cek. Satu dua cek. Cek satu dua. Cek 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 cek. Cek cek. Satu dua. Cek cek. Satu cek. Satu dua. Cek cek. Satu. Cek. Cek. Cek satu dua. Satu satu. Cek satu dua. Bikin Yuki ada ada. Baiklah ada ya salah. Yo mau ni salah. Baiklah salah.
Iya, iya. Yang mau rangi apa? Malam apa nih? Jadilah saja bahasanya sih tapi oke. Oke. Malam kok kita mental lu sa. Nah, tambah lo may dako na. Cek. Selamat sore, terlambat. Hindi mo marami dito sa apa? Bapak mana? Ano tayo? Mau kami kilay na. Ya, Lai. Ya toh kamu tematuang kuda 5 menit Rasi turuk mo kami may to. Hello. Pasimulasi kan? Dan namanya pimanika. Nah, perasaan to. Buntu ang banga ka. Iya, simulasi pilkada. Itu sirekap tuh susah. Si Santa kalau kita lari. Datangnya manual masih gitu. Atau sok kerekapannya tuh pakai aplikasi. Sekarang pakai aplikasi. Kalau di praktikal lah kalian
Telepon biar kata. Coba ada di apa? Patak apa naik deh. Eh? Ayo pada ni kalau ada kau ni lah. Iya, nabenda mo mo na kita ni do. Iya. Nabenda mo. Jadi kau ni pinjam pinjam. Iya, kita ni. Nabenda mo. Iya, di bang mata. Bukan ada mengambil aku, bukan ada pengambil aku. Kau tak apa tu, tak mau apa jo. Iya, jangan apa tu air ini tu. Iya. Oh, nama simulasi melambi jam 7. Ini jam 7 sampai selesai. CPK. Iya. Itu Raja Utara. Jam 11 sih lewat to sini. Dulario sauror deh. Den toka. Jadi bersama apa ikut. Nah, kalau kali kita inat pula loh. Iya. Malio satu. Suli orang ke. Udah to na ako inang alamang kasya man ada kono ko nga ako kilala siya ka de ko kilala ya pada apa naman ka. Dulario na may. Nah. Tak akan lagi tahu pasal itu tak tu Dia akan jadi pelakon yang dia ketua ni. Nah, itu cuma dia lagi buat apa rutin lah. Lagi tu kata dulu dia boleh. Dan Ya, itu sih. Yo. ini dia tu Apa itu? Sebenarnya sepang. ban nasib. Saya pacaran tu kalau Oh, tan dulu na nasib. apa ya kalau Dan nasib pang kalau ba. Yung mga siya, may tiyan, ano ba kayo? Ya tahu. Apa tak ada sama sekali sangat dari mana? tu atau lapor lagi. Ya. Hijau dulu. Tak ada di sana ni kan dia lah. Sama dia. Sebab tak mau disalahkan lah. Unta arta aku lah 3 bulan. Dia belas. Ay taruh siya na inang ko. Sama negara kita. Ada kan bisa rotet. Saat kami saat kami tumbay otot. Ta si parapa mo masolanasan da mo taum bisara lain na belan na satu mora antasa dingi tientan na batelentek na temay ambe temay indo maluangan pa inayan na. Kukua tabe lako deatangku to parenge lante tondok kesu tabe lako ambe lako indo tabe lako kita solanasang. Bisa kan itu. Tabi. Tak saya tahu lah maksudnya itu soleh. Apa nama yang mana siapa?
Tidak ada dapat mana sih pokoknya bisa dibangun. Saya kuntung badile sudah. Utara. Oh, sangal lah ada. Tabe lako taruk bulanna puang ambe indo totang diola bokona tang di lomban tingayona tuti umba lo may tondok talu lembangna tungka sangana rembon ulusalu talung lipu buntau pantilang banua sura kesu tabe lako gandang manarang si kambi aluk siria sangka pandita solamintu sangayokana tabe lako mintu torampo sirande kaparanuan tama tetongkonan to sendana kete kesu mairi mata mak dandan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salama makaroen. Salama sitamu. Salama lako kita mintu masola nasang puang matua umpas sakeki. Pasakena puang matua anati seno te tondok ti baeng tepang leon ti sea luba bana tongkonan to sendana kete kesu tongkonan salea riri lotong boko bubungan na tindak sari ralongana mian kila pamiringna masak ripeng kaloanna masak unti kui paladanna sirri pono tarampakna tangta tirori kalako tanta para kamatanta tiumba motama teluba batongkonan to sendana kete kesu taruk bulan napuang ambe indo tutiumba lo mesanggala batualu kokam rembon tampo simboa totang diola bokok natang di lomban tingayona sola sangke deran sang tiang karana to manoka tulake de salah latu mengka beko ia pian namelao ganna bikin allo lalanna rampomo temei ambe temei indo umpama rupa burana padang umbai denya mamma bonginna solat tindo makaraena anna rampo madua talu tutun mak bara tama tetongkonan tabe lakotai may ambe indo turampo tamaten tongkonan ya tulakendek na langam banua na taru tamaten tongkonan na ya tumay ambe indo sola sangke eran sampiang karana lau pataru kenokoranna langan alam.
Tontong bang nasa ingan teme ambe tema indo tu rampong utama te tongkonan. Kumuayan nasi sonda tu wallo. Bu tu duka omi tu mak rupa dalle jomai pong matua. Yang moto anna rampo si sola burana padang. Tabe ku padolo lamban do maite tangana sondong siman ku pamatalalanna dao maite tiku tambenna manang atonggonan to sendana kukua tangla napoti ramban ya tua ami tangla napoli pang barayami. Kamu to sang siturusan mahiri rampo undeme batu erna tonggonan tua unggala apa tanpa kepelalanna inde esungan na todolo di potau bunga lante lilina padang dikesu inde tondok di peluara padang atau bangkudu tua kelangan kana mekutan alondong lako batang adikalemi kamu tahun dede ke baabana toma arabutalang ketutun kan meosik metin tiang kala ala kotondon to batang mi kamu tahun tumbe ke pentuang inan atau kombong kumararak si toe tintingi joma inen emang nasangga si kanderodoan joma itu dolo manglentenan paniguan ilan lili ina pandan matahari kallo kumua manok ade lana marato ibom banget tangala kabumbunan karangan na minangati ala tu pedaunna la tontong manda di te ulangan na di salungku lamba-lamba na tontong di siosoi kumuku di situran turanan ni keden ni sang lindo susinna rampo unde de ke baabana toma arabutallang untum bege pendua nginanna inde toma akabunan nao kumoyari boleh batu borongon nah inde kami to di poson dana gandang atau di posolon na bombongan kumua tang atau roto maling irakan langan mekutana londong lako patang di kalemi kumua tumbara tanda bu tunta kita to rampo unde dege baban atau meraputalang tiap paria komba tanda tinaranta kita tontum bege penduanginan atau mak kapunan nao unde dege baabana inde tonggonan to sendana lante liliina padang adikesu iya kikua kurre sumangakna kadan nagandang pole parayanna pekutintian na bombongan padolo laki pe Bali dolo laki lopak tanun laki gua tabe kipati buka ulang parandan di puduk kipati goka kaludende palengko dililaki laki kudu aduka tabe indo tabe ambe siman nangga solanasan tabe tingaya boko kisiman kanan kairinki tabe kasal lebarini siman kalando kaondi tabe si tangga si lolo kelalamba ala kayuana tabe bulawan mak dandan siman rarama paran dao alang siele na dao banga sang kalamakna maka lima anak ikua kisipa kis kasiri datu anggan na tarugu bulawan na to melaolangi ipuang rikesu maka lima anak tuna turiang na puang ribelo arak digente tang mandasi lante lilik na padang dikesu tarik tikuran dan nabang kudu tua maka lima anak tontong ku kasiri datu ku katangka ampu lembang kumaya te tangana tondok inde te padang dikesu den tonaria balla malassu den digente torroto makula apa ki kasiri datu ki katangka ampu lembang natabe laki pe balimo pe kutananta laki lopak tanum mo pe kausikta ma pempisan na kumadiona tanda butungki laki kuah kami sangalengko ilalan rampo si tuang kasa si tonda para si po bayu si po dodo sang kalamaki
tiumbakan diomai marian pak bana lembang pentutuan lipu torro makambangkan tiumbak lamai lili na tallu lembang na lalo namai mak kale basse kakan nasang ngallak basse tangana makalimak na padang di batu alu tiumbak duka padang di mengkende ke basse adinna pakana dentu tiumbak diong mai tompen tiongan ni papa mawa na datu matampu tompen tirerungi sani ikan daurena karaeng kalambunan tondok diampu lembangi padang mak di kamatasak diong mai padang di rembon pakana denda mayulun na salu kalua tandung siulun na langi jadi susi mo tanda butung ki kombati narangki pekutana ma penduan diona inde kitung kanan ki pak ulu karoenni ya motela tatanan ni talinga duan takumua susi mo ya ganna londong temo pasiruan namuane kikua inde anakki inde siunuki inde laso audio tungkasanganna belanna kasalle modadinna belanna lobok mogarganna tuo molam batu batang na laru mampan kapak muku molang karangan pasiruanna laumpa kulea apa asulian nallo belanna torro masipa torro mataratte lako indo to mendadian nambe to kumombong na le to barra na polo kaindina kami mintu to maraputallang to kaponan nao na pakaelekan na kutanaikan na kualante padang di kesu lante lili bangku dutua denya simbolong mani kinatiro mataduan na denya lokon loerara na taapai pentirona mamali laung paurongi rampanang kapa dadi kibalang kakondirang kikua yate kitung kanan kipa ulu karoeni unolakan borisan rinding na rampanang kapa untete kan tangdang karasan na basse situka laung paorong kan rampanang kapa laung pakulea kan pak sulian nallo kurre sumangana sampak sabak barayana reke buang tallu sang buah banang daw mak gulung-gulungan na daw mak randan tarun-tarunan na batara to pawanganan kumua inde kamu to sang siturusan inde to sang lenggoy lalan to kede padang di tallu lembangana maka lima ana to tiumba diong mai padang katampurang kulla maka lima ana to tiumba daya mai ulunna salu kalua padang di pulu gayangan na padang di lepong ambulan di pokaropo kotang karawan na pandan matari kallo masih yang sambu boleh eta mataling aduan na inde mai to merabut allang mabomba luangan tamasuling ipa berangin na angga to mak kapunan nao kumua to nula komi pole borisan rinding na to diponene to umpang lolabaan komi tang dan karasan na to dipotau bunga to nulang alu kumasero pindan sangka ama apa sebulan alu kuna paturung guntuk buang ama tua do mai batang nalangi ikalua sangka na pala apa kalugun apo pendem me di kapadangan na to tumam parara ta do mai maaru balusun na batara to pawonganan alu kumasero pindan sangka ama apa sebana alu ku bunga amel laolangi sangka ati pamula loson di batara aluguna arampanan kapak laku mombong basse situ ka arabu natimang kurre sumanga inde mai to merrabu tallang narande pelale esanda marasa inde mai to ma akapunan nao dikua moira kaduka anna saleburan iya tekesu mallum-mallun beloara lan lili ina bang kudu tua apa podo piring ina hataola podo randan na tapolalan unulang alu ku masero pindan sangka ama basebana alu ku mangola tanga tangala torro makairi idio batang adikalena to merraputallang tangala unisung mabeko joluton don to batangan na to ma akabunan nao apa ki kuat abe laki tolelang ampa mikutan alondong ala ko batang adikaleta kita taun demme batu eranna simbol ngomani kita hungkala apa tampa kapelalan na lokon loerara kumua tumbari kamu manugulalammi tommi kede di tondokomi tiapar ya kamu mamma karoemmi tommi melao di rombe aomi to maelor ka kamu tindobongimmi to sampa raka kamu mamma karoemmi amitanda rama allo to temo ilante kulla atau marasan lau paorong alu kumasiro pindan lau patikulea sangka apa asulian nallo iya kurre sumanga apole paraya pekutana maapenduan di paorong lako batang adikaleki maapen pisanna kumato tumbara tindobonginta tiapari mamma karoenta
Ki gua lan batun nabongi lan paseko malilin lan kulak kamamuran. Ki gua mak tindokan niung pelisun napalak binto entasak. Mengimpikan niung kala apa paraya lindona bulan. Susidu kato pekutanan tapadiona manuku lalangki. Ki gua tong ki garaga kada turu tong ki tampa sangke deran. Lamai padang di batu alu lamai talu lembang na diong mai padang di rembon. Ki gua tong kilako tutun nalalan tong kilako tomak palawangan na. Urangi kan tomak kurresam manuk. Umpeduliling kan ni tomak dedekan palungan. Si tamu kan ni tomak takinan pia. Si rompak kan tomak semberan lotong ngulu. Si tamu kan ni bayi umpatale anak. Si tirolindo kan ni tau lembak banne malapu tau renge tallu bulinna. Pakatong kilambi padang di kota tong kidete padang di pak maruasan padang di kete kikua si tirolindo kan ni tot si sapi ringgi ima bilangan umanta perupa kan ni to si sele doi imarapuan. Kurre boleh sumanga nalangan buang amatuah daw batang nalangi kalua sampak sabak parayan nah reketo tumam parara daw maaru balusun na batara to pawong ada. Kumo inde kamu to sang siturusan to nulak borisan rindingin nah rampanan kapa. To maelo kamu boleh tindo bongimmi to sampak mamma karo emmi to maelo kamu manugulalammi to sampak garente boko omi. Milambi boleh inde padang atu obalo inde tanah tumbo kulau lili ina padang di kesu lante tondo ko di beloara lompa orong alu ko masero pindan lako inde simbolong manik lompati kulea asangka pak sulian nallo lako inde lokon lo erara ko kiti mga mo kurre sumanga akirande mo boleh paraya belan na tiro duka mo tindo bongin na teme to merraputal lang kumua ilan tindo bongin na umpeli supala ade barrena allo umpo pe ndemme paraya de lindo na bulan di otalu tu kataruno na teme to mak kapunan na na tiro lan tindo bongin na kita ilam mamma karoet di kuami boleh do mai tetangan na sondong kurre sumanga ana la dibungka amo inde ba abana simbolong manik la dikilang amo inde pentuanginan na lokon loerara inde ba abana tongkonan sendana laken de miki iroko mal di dio miki ma balaran nampak law ni so miki dio ma arantean tuyu anta pasundun ni boleh elangan lolokon na inde tungkanan talaw paurong alugo narampan kapa laum pati kule asangka na pa asulian nallo kurre sumanga na parayasan na kita minto mas solanasang oke ndeke mo komi mai iya kurre sumanga na pole parayan na dololangang kanite naungan nilan dolongan nasareong inde bisa ngakumwa ko saleraya riri tongkilau ribambaki tongkilo son risulun nangki rumende mende araki kikua inde tungkanangki baatula di pelisun nasia ipala baatula di pebombong nasia taruno kikua baatula di sole sambu ki di tumpuluangar rakan nika pakokurre mo sumangana pole mo parayanna sombo mo randan di pudukta kumo yate karampuangki yate katiumbarangki tekitung kanan tapi lisun nakan ni pala tapi liye bombong nakan ni taruno tatimang kan mak bulololong maaw tang kelesoan dadi tae kadasenga solatula makairi dio mainde gayang diarru tarapang di mata pindan audio tungkasanganna solat mi indo to mendadian nambe to kumombongna le to barra na polo kaindina kami mintu to mak raputallang to mak kaponan nao laki gua kurre sumanga na painan kaluata belan na mi pelisun nakan ni pala mi pebombong nakan ni taruno tang mi sole sambu tang mi tumpuluangan tabe talangam mo
Yo la susi mata lako kita mas solanasang. Kumua diumai kami saling koilalan. Langas situ angkas sak reke sitonda para. Kikua siturukan ni disanga kumua. Ada naram panangkapa. Palelean nate mai bas sesituka. Siturukan ninde sambako dilole. Si panglola baante bakan kanni. Inde bolu si tamu urakna. Kalau si pono isinna. Kapu mak lupa bumbungan. Dadi laki gua umban namora matua induk banu karurungan. Jomai kita pak rapuan kalua. Tu laumpe lisun nai pala. Laumpe bombong nai taruno. Te pangan nampota. Batu laso batu audi. Yo tabe kita solanasang kita nariate tangan nasondong naloloan te landolonga lanariana masalialang maakambuno sane kiparampo lako kita kumoyate panganta panganna ampota anak ta audio dibungka mo tanda tasikna atau dingiminanganna kumuayate karampuan ta napelisun napala nape bombong na taruno marasa mo na sigiran ni na sesian ni na tepo apa na leso karua na daluk sang pulanan na bidang talung pulon dua siya mintu lako tangke tanga dilambi na nenek na po nenek todolo na po todolo banua nenek na tongkonan todolo na inde simbolong manik inde lokon loerara bay pada motoki parampo lako kita solanasang kumua dibungka mo batonana ditarima miki. Bagi gua nasang itu leto na sama nasang. No ni metin dak. Lari pekada mate panganna nu lari bango tanda jondo na tende tonga. Jonan do na inde tonga. Ya tanda jonan do na inde tonga. Tanda jona beena lamai batu alu. Jona baatan te mintu tongkonan na jo tamra na ladi anu si misa-misa indes jo bapak te roko simbuang mintu tongkonan na lako simbuang
Simbuang mingkendek. Terus tama lah abo. Tama lah abo te Jona papa ana. Mama ana. Jona ndo ana. Langam buntok. Jona Indo langam buntok. Jona Indo langam buntok to. Tama. Pantilang tadi. Jona lakona pantilang te. Jona tanda Jona pan. Oh, mbena. Mbena. Lako pantilang. Reke talung lipu te. Jona ndoona duka to. Nambai padam to lah. Tanda. Ya, kurang semangat. Iya, kure sumangana sampak parayana inde kalau si pono isina bolu sita murana kapu umak rupa bumbungan na timang amo kure sumanga ate may mintu otomak raputalang dio may mintu na tongkonan na nene na po nene inde anak kabayne inde simbolong manik na timang amo petamami narande mo pole paraya narande pelale sanda marasa na pang amolo adinggo yo Palumay de itu tandambe. Mbamera tu tandambe ina. To pantilang inde. Ya to pantilang ina. Ya, kita nampak kami mai. Langan apa pantilang ate? Oh, lak pantilang tapi. Apa kau minum teh? Batu alu teh. Oh, betul lalu Pak. Bamai. Woi, kamu betul lalu. Kopi. Sandi mau ambil apa para? Sauna simbuang teh. Simbuang. Oh, simbuangan ini deh. Simbuang mengkendek. Woi, jangan asal lu. Hindi mapi dari ako pamiban nih. Rokok. Tak malam malam mai. Oh. Kamu mau ambil jendela dari besok ini. Kalau Pak tu lepas sambil mengiru orang. Oh ya, mau? Ya. Ada. Iya. Bayung aja dulu. Iya, tabe la koto matuangki papa Gita, papa anak Gita. Bai tabe miken deke pamai banua. Kita oleh mekatabe lako kita minta solan asang ondongan na lako tompo bayun na tongkonan toruan to dirando ko bunga halalan to didandan kaindoran to ditanan kaparingesan lante lili ina padang di kesuk ondong pi kukua tabe lako
to dikasiri datu mata bubunna to dikatangka ampu lembang tondon turunanna roko suleng kararakna anggenna taro ke bulan atau di polindona bulan lolosukan dauren atau di pobar rena Allah lo mai padang dital lu lembangna maka lima anakku kuat tabe laku anggenna to siosok di pobarana kalando to si baturan dadi di polamba baonganan to pantan tiumbak jomai bak tu pira-pira bak bana lembang tabe lako to si kambi aluku masiro pindan to tontong ngumpatale ambon kada masiro pindan lamai surak madatun na buang matua ilan kombongan salok na to sang petayanan anggen na to makpana atak lan kombongan salok jomai pantan-pantan kapekalukan tabe lako to mangka dipilih langsa to meta adung kaluai to mela alang kambunoi to ma aparenta si solamintu sangayo kamalutena siatabe lako kamu mintu dia tangku torroan kipo neneena kipo indona se kipo ambeena sialako kita mintu mas solanasang ta ekomi kipasalian narindik mintu komi kipeng kaboroi silele komi kipa apalidani ladona tenaria tikutamben na tongkonan to asendana la jona tongkonan kesu la jona unoko mas salialang mintu komi kipa apalidani kumua masih yang sambuk tama talinga duanta mas solanasang lante makarento temo yamo allo maelo kulla mapia dadi allo nati mangkurre sumanga mintu toma rabutallang belana diomokan mak balaran nampak si ayoka inde pantarana kena padang kabar rianallo pangloluan tondok kalindo bulanan tuh lompa orong aluk masero pindan umpati kuliah laku mombong bases itu kak rapu di popa indok parando di kapu di popa ambek bito ke diang gilo tunati mau peta mami nenek indok ambek dio simbolong manik mintu toma arapu inde kesu jomai basse sangat tempe domai batang penanian damai talung lipu sia mintu na tondo kana naiben dan banua nenek na inde simbolong manik mintu na to di gua si patusil ki meni mangkur sumanga langan puang atallo sang buah banang belan napa atunduan na siapa saken alako kita mintu mas solanasang na maadin rampo marampa inde gayang diarro inde lasok tu mamali laum pamisa pak inan si solah inde simbolong manik kita lo pamisa apa inan lo numpuk kasih kama maliranna lantananan dapo apa si taru na to kikua kurre semanga karampuan tasolana sang buang tontong lo papono suka ne lako batang di kalemi mintu na pa inan kalua ami si taru na belana dempatu simpu na la di polelelian jong te ballaran nampak nah kikuat tabe lako tomatuang kido te tikutambe na banua na umpu tabe be
tabe lako kamu kupo tomatuanna kupo sulukna lalanna te tondok la butun nalo ametalu lembangna la jong namai padang kalambunan nalo syada mai padang adi talung lipu syaumbang bapa nani butu ya turan panang kapak di tanan talu artinya di tanah lalikan na ya tu misak ya mau tetap pegau totem jadilah ko anakku kita sola Audi pangamu Audi mangka menapangan kita jadi yana ada teraya misa mungkin apa dak dua patu lalikan telah dipoga ulakote ya matu dulakona gereja na dulakona tempat parenta ya mote tu lamekutana nak lako kamu sola dua sia lako kamu tomatuan na tempat tomalina dembor katuatu misi patui kamu tempat tomalina lajona kita lajona Audi dembor kata menunggu nanti dibicarakan internet. Yo. Jadi susi te kukutanai mate tomatuan na tempat tomalina kukode marakatuat tu misi patui panakwa taipa kita menunggu nanti kita bicarakan internet. Cepat lebih baik. Nah kusangan baik labi melo token na labi salah tapokada te makarin temo supaya ya te tomatuan ta sia nenek ta sia sulu ta turampona sulen na pokinalo lako to ngambanon na yan naramputan na kutanay keluarga jilu na ko amba marasusi isipak tadi Iya, saya letak terus semua teh. Kan itu ku. Yo, kurasuma tu pekutanam patukan ni kami anak muane. Lambangan penangki masolanasang semua kena makin cepat nasanga Yusuf kala makin bagus. Tapi mui pa kau mau panakua ket iya teme tempatolla tapatulako. Tantu naolari kada siduru. Na masoro ko toralako dari napokada monina papa anak kita kumua lata tiruang palomelo lata tiruang po watutumelo tamane sipak kadai tamane tentukan itu oh allo la tanai berkati te ada tamas sola dua embai pada moto kursumangat ya kursumangat iyo kona tarangi moto lakitan na dote tongkonan lakitan na jomaru halang tarangi moto kumua ko dako pa nasipak kadai tomaton na tempat tomalina sola kita na Audi tuwatu umba watu napokadam merikida ko tokiano ko kusangan mai ya tu kasih tamuan tate makaran temo dolo jame laku upui dem pala kukutanang ki
misa gereja secara kata anak kampota. Satu gereja, artinya sama-sama. iya, Gereja Toraja. sama-sama gereja Toraja. Ya, Protestan. Ya, semangat. Sama Protestan. Yo, Protestan. Jadi kalau susi moto ya tu kasih rampunan tate makaran tu temo, kena angkain de moto dolo. Dakok pato kesipak kada itu tu moto na tempat malina. Soalnya kita na uri, na pokada merki itu kita rapu toh. Jadi kau ya bang malah tak pokada lako kesulek lako toh membantah dakok kumako lana sipak kadai. Tumatuan na tempat malina nama dem pokadang. Kurus semangat laku pasule lako pore. Iya, kure semangat termale sola ko kita mintu sola nasang kumua ya te anak kami ampomi dingki sola duai to si Bali molan nada ya dak dua apa lalikan tunanga penanta solat nasang lat ontong tatula kalan kapas sambayangan kemudian noba na kita mintu to rabu lasi kita na meloki na pisan atu to maadingki laun tiruan ni atu tulatan nimpen noloan itu rampa tananan dapona tama kompongan salok siala di popesura lako to ma parentah jadi Bai tormaleso tumintu nato garonto nakasih tamuan telan tema karento temo karampuanta jomai mintu tomak rabu ondong pijo maite adingku sola doi si sola tomande mendad enap tomalin nasi mintu rabu kiku kurre semangat na buang amatua mora tontong papon suka ni lago kaleta sola nasang mintu kamaluangan na inanta den nimani kada ti pembenga ti lengkok kami sakan to pandero ko balaran nampak naloko makundo di painan tasola nasang nambokan mentuara lago kalemi kumua pintu nato tangkiang ga isyakan kitung kanan apabila nangkatan palambiran siakatang mauburan ditontong ora untuk laki pangandorangan bunga matua kumua matua latontong pasilununan bulai di pintu nato dan nopak namun membuat pasak atau kita minta sholat nasang atau komentara lagi para yang sadar selamat waktu kita sholat nasang buat tonton pasak ini tapi waktu kita sholat nasang perhatikan itu protokol kesehatan cara-cara Nako kita bintu pas sholat nasar male somotama kalinga duanta apa patu morona dewe ambe indo rampo tumpu kerana simbol lokal lerana dokter Gita dari rumah Kulen sendele, kami nakilala ito. Kira masih atau minggu dalam atap pikiran dan alam apa dengan dia ada pombongan tutup pombongi tunasa rampo warampak mo pakngana lasu natarima marampak mo dokter bepuane mo tukara ya rokok mata anak rokok jangan tidak awas sikit tak lampu dia tu last week itu tak lah kan abang nonton jadi di bapak tahu sama dingin pagi ada apa lampu di last week itu iya anu lalu di mana nonton dia ayo bapak silakan tahu lo nonton
Mana ini? Lo tampo. Oh, mulai mulu tuh. Iyo. Pasilaga ulilan na. Kalay pa dong ba ya? Tony kalau dulu. Rampo tote mo siya di rampoy. Hah? Boleh. Tidak salah kawan kau. Nah. Jam kan. Sini kamu dulu. Saya serahkan dulu habis itu baru setelah di sana. Nanti penyerahannya di sana. Iya. Yang ini deh, mari mungkin. Iya. Dia betul. Maka penyerahan. Penyerahan. Bisa goyang ada balik panai teh. Balik panai. Oh, di bawah itu sudut kan ya? Sudut. Iya, di bagian mana? Dia petoro puno? Dia petoro? Pakai dia ke dulu itu lengkap. Orang semua.
bisa langsung ini YouTube ini. Bapak tidak sengaja tuh. Putar jauh nih di YouTube tuh. Coba lu tahu. Hah? Ini cucunya di sini dengan nada dari Batuan itu. Ada kopi buang juga dari Batuan. Mari dulu channel apa? Putar jauh di YouTube gitu. Lako kita soranasa tiromi mai tungka patak pai mata payan malabi mutatiro gayang diardo Audrey Frederick Kenengan Nari Siayo Kamoya Dr. Gita Nura Bandaso Dao Teinan di Maya-Maya. Dengan demikian, segala hormat, puji dan syukur serta ungkapan terima kasih patut dipersembahkan kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan dan Sang Desainer dari saat ini. Dr. Gita akan menerima bingkisan yang akan diserahkan oleh orang tua terkasih Mama Iin dan Mama Irma. Mama Irma.
Dia tahu apa ada amutan tidak satu. Ada apa mau malah? Tenang ngor kami. Tenang kami dari itu. Oh gitu. Nyata bagi kita semua bahwa pemberian Tuhan yang paling besar adalah kehidupan dan cinta kasih. Cinta menjadi kekuatan. Cinta membuat orang bersukacita. Masih ada lagi satu bingkisan luar biasa, bingkisan yang diserahkan pada sore hari ini. Buka dulu Kak. Ya, boleh. Dan Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Indah ketika Lasso dan dokter kita bertemu, melangkah dan tumbuh bersama. Ke sini Kak. Ke sini ya. Ya, oke, nice. Udah. Kiranya cinta kasih ini dipelihara dengan takut akan Tuhan. Mak diore nasa raputallang tanda kanan tanda kaini mendai sabi. Terampanan kapak secara adat dilaksanakan di Tongkonan di sini. Kita beri aplaus kepada Gita dan Lasso yang keras. Kak, boleh agak geser ke sini. Ya, lagi. Oke. Senyum semua, senyum. Lihat kamera sini. Lihat ya, sini ya. 1 2 3. Jelek ini. Lihat kenal pot. 1 2 3. 1 2 3.
Mari potong honor. Oke, tahan video lagi, video tahan. Tahan ya. Masih. Oke. Berdua dulu. Melandasi cinta kasih Lasso dan Dokter Gita, kita akan masuk dalam ibadah. Nakwa puang daka nak amutuo, carilah aku maka kamu akan hidup. Carilah perkara yang di atas maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ada, saya juga. Ya. Saya mengundang dengan hormat Bapak Pendeta Wanses Pak Ampuno untuk memimpin ibadah pada sore hari ini. Sini. Oke, berdua aja dulu sedikit. Ya, oke. Berdua aja tahan. Mereka kasih candil. Oke, berdua satu kali ya. Sudah Om. Oke, buka maskernya satu kali Kak. Sekolah dulu maskernya. Ya. Ambil ke tepungnya. Ya. Kasih masuk tepungnya di maskernya. Ini dalam mangkok ya. Kurang honor udah. Dibantu ya, dibantu ya. Di tengah biar secara Oke. Ya gitu Kak, nice. Ke sini ya, 1, 2, 3. Masih Kak. Lagi ya. Senyum. Ah gitu Kak, nice. Lagi. Nice Kak. Nice. Lihat deh Omi Sora kita keluar nih, rumah ibadah. Sabar kok. Lihat deh kamu tukang foto aku ke sana. Smile. Oke. Tak pernah profesional dulu deh. Kamu Omi dulu. Iya, itu mende tongkonan kata kukua tabe kupanukung tonorong roko timbang tingayomi angami tonizungi masalialan makalima ami torampo manuk-manuki rampanang kapa tuutun usipa siang kamali rampanang kapa lante atu yate mai tanah kulami mo lasabu simisa itu mai saaburan name saaburan indo jelu matang di kaleta tanah kubu mah umborong-umborong aneh ya temai tondok sainan tani tiumbak rampo sitangomali lante kaparanuan tote-mote bukua tangla si batu ki irakalan menimang kurre sumanga langa totu mampa raraata belanna inde allo mangka di tanda balok na kalau ia penanna namu iraka nati kuiki ite merammu mak posanga apa tangan di buni sia tangan di piongani kumua inde dao puang
tontong metaranak solanasang taten siapa malaga-alaga solanasang iya rakaya susi tutoro masya sambu mo siya mamaluangan mo lako kita solanasang tama adin umpa sundun ni sanguluan umpa tepui sang parayang inde alugna maarampanan kapak mintu na to tatimang kure sumanga belan na misa tanda pakamasyan na puwa matua lampangan dota siya masyasambu duka mo nina dirangi kumua iya tumisa tanan dapok to sarani talung palipi pamaki peporinna namarra waktu matoto nama tasak siya malabi ya moto lalangapa siumpu rarana panatana rampanang kapak laku inde anak muane sola inde anak waine tabe ku sabu sanganna laso sola kita yamutula dipasake rampanang kapakna lambanua malabi na puang sia larek ke pa siumpu tujona panatana rampanang kapak lakote anak yamutu catatan sipil jadi la sumpu rara sia la sisumbung ponto bulan pa yamutu tulata ando langapuang diong tarono sisumbung langapuang benopa na baliki puang narange tupeng komoyata onoreka susitu tema batu sabuku kada Pak Nandung lang gereja toraya selama 3 minggu tema khotbah Tuhan mendengar dan bertindak buang perangi sia pogoi na kita tulana pake jadi yatu ibadah kusanga mintu teta pogou randuk jomai acara pamulan nina asela kote tapun ada kok mintu to ibadah nasang. Jadi tatiro mo solanasang siya takana sayo kumua toro manasa mo siya taemiki itu lama ade kumua ya anak talaso solana tagita inang silambura mo ya painan tanda tasikina tatiro ya tupangan nabah anakta sola situru mendalian makalima mintu rarabuku tanga si piaderan na sorang lako anakta baine kita tasak kalangan mo natarima anakta sola mintu raputalang lante tongkonang to sendana tu tani si pulung to temote di pokale nak kumua pangan kalau si ponesina na potanda kumua ya tu kita sola laso inang ponno penanna
si tandan, si kamali, si pajokale. Tantu susinasan jong penanta to. Kalau si pon nesinna pon mata penanta si kamali. Bolu si tamu rana, si tamu painanta. Kabu pambura bumungan, napo tanda kumua, yaitu lasok solagita, si pamabusangan painan, suci, ikhlas, putih, bersih. Oh ya itu bisa ku ya terjemahkan secara teologis Alkitab ya. Lako anak soladoi. Namanya itu lako anak ta soladoi. Ben ya tauran nina bisa-bisa ganggu perhatian na soladoi soba ko ta'araku tapi itu anak ta soladoi apa ko di kuah mangura pa. Na kuah emani wah na tiba-tiba ki rampo teh na rampo duka teh orang misak kalangan nih. Yan na di bahasa to kinaba atau to mekaluk yang mau disanga hujan berkat to lasak solagita rapak pasake na puang tauran nina tanya orang pasak kalangan to kita solalaso la biraka kure sumanga langa puang nakamasen ni kamanarangan puang matotin anak ta kita nada tidak torok yan na dento maaram panangkapa na say turan nakuha kada tomatua tenipiato berarti besar kemungkinan dari pasangan lasok dan kita ada keturunan. Amin. Weh silanya ko amin. Weh tolong bibisan. Kurre semangatna. Kumana sambayan tamenani misa benanian. Ya aku sangat mintukin tandete. Bersyukur kepada Tuhan. Ya 3, 2, 1. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Tama sembahyang. Mintuna kadi pudian sia kadi pangkeran ina sipatu kipatingo mati olo mala abimi opuana langi ilino tasik solamentu mak dandam maritik kamu mau puang mangka ungkombong torro tolino muane nawaine tenna aganna to ondor kasih turuk sangka surak madatumi kumua tak ena melo ke misa bari tutor rotolino ia mau balik to anna rampanang kapa ia mau alukuman kami tanan talang tempon todoloki tau bunga alonangina adang solahawa ia mau ada mirandukan bulu ala tontong kisio soi anna makambamo bilanganna lotongulu nama nimpamo semberang lotongulu lante kulina padang landa lakotel lototemo inde anak muane laso sola inde anak waine gita kamu puang umpasi tandani kamu puang tumangkam pasipati anna umpel lambiran kadanna sola dua lakomen dadiam pato malinna anna urung lante mak tote matu
di pamatoro, di patoro matasak, sangulon, jona adana, rampanang kapa, tuki kamali, siaki sipa lante kapa dokon yate, kurre sumanga anak puang, tuyan nato, anna maadin, tepu sangulon na, jona te, panatana rampanang kapa lakote anak soladuai lalang apa sitaruna panatana rampanang kapa yamutu pasakena rampanang kapa jomai olomi lambanua main dami puang siala disura apa lalun tarana tomak parenta ulendi catatan sipil yaitu tananda pona inde anak soladua lante kulla laki patulako opuang kalingkanna atu inang kamu nasang kamu nisanani mangandokan jong maite kasih pulungan kaparanuan mati olomi puang anak kamu tuma akademisa siama apa utang salah bori tang salah bori lampasi batu tanah ia tuatu melo lanani inde anak soladoi lau sorong tanda pona lami pasake opuan lante kaparanuan makarento temo te puang atunna laki niomo pantan sule laku to ongam banangki kurre sumanga pantara na kami puang anna muina den tulalam mambela tama tuka tama solok merante apa nang kamu tunte to lamban undegen ton norongkan angki rampo sitamu mali tuutun simanta rupa langka borok pak kamasami puang ya moto dako ke dako naliu teme maliki sitamu tamu puang kisule umpatu tondok sia inan tuminim potorokan ang kisule marampa nalan inan yato sia tondok yato tontong kami kipudi sa kipakalabi susiduk atau puang lante kapak dokuan kaparanuangki napasaka inde anak soladuai sola rapu mempato malinna jona temai bura padang digente kalimbuang bawanna inde tongkonan to sendana bintu to rapu laki pasang kalama kaleki ya te bura padang pasake yopuan ki popamuntu tati beke ulolangi teh katuan mika masyangkang nalako teme padangki to kapuduran jona to bangang kolong mati olomi puang kini sorongan ni anak kamu kuasa lantado itu naputuna ki pada tuo mekaluk mati olo malakbi mi puang to mampaki do suruga tanding talingai inde peng kamoyaki tuki patingo mati olo malakbi mi lampuangki puang Yesu juru selama aki benggarontosan parandangan kaparanwangki lan atu yate haleluya amin ya mototu ibadah singkat ibadah lante kaparanwanta jonate anak ta soladuai kura semangat lako ibu tu pasiono apa ite mintu acara taulai jometi bangulanna saya lako kepuranna nah secara pribadi kukua kule semangat lako kita mintu solanasan dan juga kepada anak kekasih Audi dan kita saya ucapkan selamat dalam melakukan dan menjalani satu mata acara yang sangat terhormat ini baik di mata Tuhan terlebih di mata rumpun keluarga besar dari Audi dan Gita.
Terima kasih, Tuhan memberkati, salam sehat. Terima kasih Bapak Pendeta, Tuhan berkati. Lasok dan Gita, darah yang mengalir di dalam diri saya dari Talung Lipu, Buntau dan Sangala, mengucapkan salama sumurruk tamatorakna rampanan kapak secara adat. Mak dioren nasang raputallang tanda kanan tanda kairi. Allon niko kada puang, kada tang balle-balle. Balle iya kadanna tahu, tang balle iya kadanna puang, lamiallonni kemakale kekaruen. Ami tontong unnam 40 sang lampah solat talang tangke buku. Tale-tale ko inaya lakomatan nalalan. Losong nate dong sang pasang inaya mabalele. Terima kasih, saya segera akan undur diri, Tuhan berkati. Dan mic saya kembalikan ke kakak saya, Bapak Sarah. Nanti ketemu Pak Betty ya. Tapi Sini. Air. Aqua. Di sana ujung. dapat shootingnya.
Ya tuh fotografer tuh alamat bisa tuh. Kasihan ke teman-teman karena kok kita itu kita soal lasok itu. Ya, ya, ya. Dalam pesan to mama dong. Ngomong itu kan. Siapa? Mulai ada. Radar siapa? Terus mah. Mana mereka yang main tak apa? Selamat lama. Penyakitnya. Ya, terima kasih sudah datang ya. Ya, selamat menikmati. Ring. Pulang. Jadi kalau mau ke boleh besok, boleh besok. Oh, boleh bukan nonton. Iya iya, agak di sini. Itu aja saya bilang kan.
Siap. Mana fotonya anu fotonya dulu, fotonya dulu. Fotonya dulu. Ya, masuk di WA ya. Ayo, foto dulu semua. Sini menelpon. Ayo. Mana mau hukuman? Sini supaya cepat
Iya, sumpah enggak main. Nah, masih lebih. Apa? Oh. Nanti dia lang alingkan. Ya kayo lah. Hah? Apa? Oh. Oke, siap. 1. Ini dulu, lihat ini dulu. Gaya bebas, 1, 2, 3. Sarangnya. Tahan ya, mau di ini mau di Kak, bisa foto dulu. Tunggu dulu, sabar. 1, 2 lagi. 1, 2. 1, 2, 3. Ada lagi. Oke, 1, 2, 3 lagi. 1, 2.
Oke. 1, 2. Lagi. 1, 2. Oke. 1, 2, 3. Tahan. 1, 2. Sini nih. Sini. Oke, cepat deh. 1, 2. Oke. Lihat sini satu lagi. Lewat. Ya, ini lewat dada semua ya ke sini. Ya, mohon. Dada terus Satu, dua, tiga. Dadah.
Ya, lihat sini lagi ya. 1, 2, 3,
Mercy.
Pasoan mak rarang di Palanda
Indonesia parandu Salamat iko kasiman lagi Itu tordoan Indonesia ambe Ilante atu kaparamula Anta pada si salama Si toelima si popetawa Umpapayan lindo mabalele Ya kesitamun tabuki Lalu akan susito temo Salamat kisi ulu Salamat Indo ambe Deno paanta salamat Lalu itu toroke deta Kesiman mati Itu berdoa Indonesia ambe Ilante atu kaparan luar Anta pada si salama Si toelima si popetawa Umpapayan lindo mamalele Ya kesitamu kamuki Lalu akan susito temo Salamat kisi ulu Salamat Indo ambe Deno paanta salamat Lalu bintu toroke deta Salamat kisi ulu Salamat Indo ambe Deno paanta salamat Lalu bintu toroke deta Deno paanta salamat Lalu bintu toroke deta Apel coy. Kurian sumat lagi Oke, 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Oh ini ya, bagus ya.
1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sabar video. Oke. Nakamali penangku saya ke Yerusalem Belanda Indonesia nakamali penangku saya ke Yerusalem jadi pamanasan Belanda Indonesia nakamali penangku saya ke Yerusalem Belanda Indonesia nakamali penangku saya ke Yerusalem kini pamanasan di pamanasan itu katongana Lako batang kaleku